Nyuma ya Purity Kagendo gutongeria bamwe bantu bara baturaga na mawathe kumegembe mwankabure kora wari MC wa Ruire Rwarera Mutuma Kalembe bakenda otethio na nditagare ritejukiritwe na njira injega ne bamwe ba akari bakiuga nteri uciegembe kinyachio iri na atongiria bombikia kubathangikira bogite na ndikagendo na batere kinya gutunkunwa kumania na itagare riure yawe. Nicholas Chabari na kurikithia Anjiri mtu akiona mbesa cia kura cia mtu weta amete mtu ro misani nyagethera na mwana disability itagari aria Purity Kagendo rotongoreti ikundi mwanya mwanya byantu baba takiritwe ni rungome mwiri wa mwena ikundi bya ekuruntigwa kuma antu beto kiongo kuthimwa nkaru irorera gocheria ura wari MCA wa ntere inu cha Rwirorera Peter Mutuma Kalembe nikenda abathaithanira na bona otethio kuma kinya kiri thirikari na kinya chore bangi mwanya mwanya ende bujocheretwe na urito bonene ne bamwe babari amemba aba ikundi bibi tongoretwe ikagendo na kinya bakiuga ati bakuringwa nthi na aretete kwa Kalembe ugugwa kweta Kalembe ti antu bantu betu ancha administration yothe ne umwelewa endi akeba na rungu aita kwa Kalembe to kono ngwa na le metotethia antu bake na le metotethia na basabeti kwa Kalembe wengwa na tati tali wengwa MC no ni atamya gutethia antu bantu nyiri Purity kinya kiuma eta Ruire kwa Kalembe kweta kuwa ati otethio ni MCA Kao melini antu bako bonde ba mumenyere ndi nurite nara kona mbesa cia wamba cionde nare minicio ya batu inge kurubonga mwe kuruntiwa wetete kundi na kwagete totetheka kutebia atethekere pesa ira atwera atubangire isitethie ituturi ngwera iguruta kendra ifte kundi kandi disability ke faindika ata atwerera impesa yana twererio muri impesa ni yana kenda tuibangira tukemenya ni yana are otwera o maburuburu tukuromba tafadhali please thirikari yetu ituthikirite na winyie bubunene na kwenyia gukunene burune cimenene ni sunguse mtu gwitwa Purity tafadhali ni musunguse baliuga ati Kagendo na twikite munyamarania na kinya muthenia antu obaingi kuma nterino cia antu beto kiongo na njira kubaitia mbecha na atabatethie abaterete kubwethia mucemanio twa disability kana kinya atoma antu bawe bo bisi yake acia kanya ageta antu bandisability bonthe pake yake anine ke para bakwenda kutongwa Purity no ntukwena barare ya mbesa nabo bakai kwena barabare ya bo mbesa si anti wa mbesa disability bayo bakaroma rutere wake ubakare ya mbesa noe batu tutarura mukiongozi batu tuguatire itwe baeberu Purity ko ntubetwe anche na ete mwambo ntube ontubetwe na katheni antu bantu betwe abethia masikini arua ibakamatanire na mbutu ingi no ntona kwandikite antu ebere bakwandika mbesa cio kuru ntikumina cirejere na thirikari tikumenya bakiria kwa Kalembe nende no ntu Kalembe nabo no kaiya wa au kwithira kwaku no ntu akuya ntu beto mwanka thirikari ntu beto umumila yu mwasi kinyanga bwe kwaria kuma ntu beto kiongo Kibe North Peter Nicholas Chabari.